uwo muri cyenda gusuhuje. Amahoro y'Imana nabane nawe. Ese ujya ubona iyo abantu bajya kuryama ukuntu babanza gushyiramo protokole nyinshi, bashaka imyenda yo kurarana, amapinjama, amarobe de nuit n'ibindi byinshi bitandukanye. Ndabizi abenshi muri mwe barabikora. Ese wari uzi ko uwo muco w'ubusirimu abantu benshi bafashe wangiriza ihame ry'ubuzima ryo kurara abantu bambaye ubusa? Abahanga mu by'ubuzima bavuga yuko kurara umuntu yambaye ubusa bigira ingaruka nziza kandi nziza cyane ku buzima bwacu. Nyemerera tunyurane mu byiza byo kurara umuntu yambaye ubusa, maze unamenye ko ubusirimu akenshi tugira bushobora kugira ingaruka mbi kandi nyinshi ku buzima bwacu. Ushobora kumva ari ibintu bisanzwe binabangamye ku ruhande rumwe kuko abantu benshi batabimenyereye. Gusa urubuga rwa Mega Clinic ruvuga ko kuryama umuntu yambaye ubusa bimufasha gusinzira neza kubera ko bigabanya ubushyuhe, bigatuma ubwonko burekura imisemburo ituma asinzira neza nka melatonine na cortisol. Kuryama wambaye ubusa kandi bigirira umumaro uruhu rwawe nk'uko bitangazwa n'ihuriro ry'abaganga b'inzobere ku ndwara zifata uruhu ryo muri Amerika, American Academy of Dermatology. Bavuga ko iyo utambaye imyenda uruhu rubasha guhumeka neza, ukabira icyuya, imyanda iri mu mubiri igasohoka nta nkomyi. Kuryama wambaye ubusa binagabanya stress. Harvard Health ivuga ko umuntu iyo aryamye yambaye ubusa bimufasha kugabanya imisemburo itera stress. Kuryama wambaye ubusa kandi bishobora kugufasha mu kwita ku biro byawe ntibibe byarenze urugero. Urubuga rwa Sleep Foundation ruvuga ko iyo umuntu yasinziriye neza bifasha umubiri gukora neza, umubiri ukagabanya kurekura imisemburo itera inzara nka ghrelin, bigatuma umuntu agabanya kurya birenze urugero. Ubushakashatsi bwerekanye ko kuryama neza bigabanya kurarikira isukari n'ibinyamafu, bityo bigatuma kwirinda kwiyongera ibiro byoroha. Ku bagabo, kuryama wambaye ubusa bifasha kugira intanga nziza, nk'uko bivugwa n'ihuriro ry'abaganga b'indwara z'abagabo muri Amerika, American Urological Association, kuko intanga zikorwa neza mu gihe umubiri ufite ubushyuhe buke, ubwinshi burazica. Ku bagore, kuryama wambaye ubusa bifasha kurinda imyanya y'imyibarukiro, kuko kuryama utambaye umwenda w'imbere bituma iyo myanya ibasha guhumeka, bigatuma igumana umwuka mwiza, bityo bikamurinda infection. Kuryama wambaye ubusa bishobora gufasha umuntu kwiyakira no gukunda umubiri w'ukuri, bigatuma yiyumva neza, bikamwongerera icyizere, kandi uzi neza ko uwifite icyizere ntacyo atageraho mu buzima. Ikindi kandi bifasha abashakanye kuko kuba umubiri uhura n'undi bituma hakorwa umusemburo wa oxytocin uzwiho kongera amarangamutima, kwiyumvanamo no kwizerana. Ubushakashatsi bwakozwe ku buryo amaraso atembera mu mubiri muri 2015 bwagaragaje ko kuryama umuntu yambaye ubusa bituma amaraso atembera neza, ndetse bikagabanya ibyago bishobora guterwa n'uko amaraso atatembeye neza mu mubiri. Ngayo nguko rero, wiyumviye ibyiza byinshi byo kurara wambaye ubusa. Ngaho genda ubigerageze, usirimuke, ariko nanone urusheho kugira ubuzima bwiza.